Akotoka kwek tugul eng kainetab Jesu otokotin eng tuyet nebo rani. Itesetai miendab Jehova eng kaberuret netesetai konetech ng'oliondenyi. Ameche aib boroini sikobit atach kiboitinik chekimi tugul kibagenge eng rani. Kemi lesson nebo tisab nemwoe kolen iberurot age tugul neiyoni kotokotin akwek tugul. Ameche atach arap Maru sikobit kokatech amu mi betut nebo Jumatatu. Chamgei tugul chamanikab Jehova, kainaikyu ko chotok kaokas, kimite tugul eng betutab Jumatatu neng'olole akobo baornatetab Maria. Kongoi. Nerube ko Lilian. Chaminikab Jehova, chamgei amache atachak kebe kweeng kasi eng betut nemng'olole kolen baornatet nekimong'une Pilato. Kongoi mising. Evelyn nerubei. Chamgei chamanikab Jehova, mitei kosomok kasi nemwoe kolen baornatetab Thomas otokotin. Ako neitukwech ko Pastor Jamakara. Chamanekyok aibe kebeberta nemwoe kolen baornatenyo eng Jeiso kotokotin. Kongoi mising ameche kesas akobit ketestai. Kilosunoto koberurot kaineng'ung kiptaiyatab kiptainik Jehova nebo kalyet. Miendong'ung nekachamwech sikobit kenetkei ng'oliondoni. Kesomin Jehova sikobit kokimikitu kayanenyo. Ak yenyoru baornatet ku icheket chekikantach akonyoru eng betusiek chekibo tai. Wang mageng'ung nguno eng kainetab Jeiso ne kiptaenenyo. Amen. Kongoi, kimi ng'oliot nebo kamanut eng achek ae betut nekitou ak betut nebo Jumapili. Ng'oliot neo nekitokchinigei eng rani, ketokchinigei biik chekiyan eng betusiekab Jeiso. Biik chekinyor baornatet nebo kayanet. Mwaiwech eng kitabutab Yohana 20 koitetab 29 ng'oliot neuni netou eng kabwatutikyok konetech. Kale kolenji Jeiso Thomas, keyan amu kaiker, iberurot nemaker akakoyan. Ng'oliondoni kamwa kole iberurot ko kimi kiboitiot agenge nekekure Thomas netorop kekose eng kanetisienyo nemite tai akobo baornatet nekinyor akobo Jeiso. Kole kiker, kile Thomas mayani kotaker. Ko eng ng'oliondoni ko kamwoiwech kele eng kanetisiet tugul nebo kitabutab Johana ko kimi biik chekiter eng kiter chitugul eng kabwatenyi. Kimi biik chekimokorek, ko kimi biik chekibanandos, kimi biik chekicham koromikab samakinik, ko kimi biik chekitindoi boisionik chekiterter, kimi chekimiondos. Ko eng bichu tugul chekituiyo ak Jeiso eng sobenwa tugul ko kiyai baornatet age tugul. Ko eng rani komeche komwoiwech biik cheterter chekinyor baornatet akobo Jeiso. Ingetaune akobo Johana, eng kitabutab Johana 1:36 komwoe Johana kolech ogero arwetab kejir nebo Jehova. Baoriani Johana ak alak chekikakas akobo Jeiso komwoe kole inendet ko arwetab kejir nebo Jehova. Komwoe alak eng agenge Johana kaitetab 45 kole kakenyoru inendet ne Mesia. Baornatet nekinyor alake kokimwa kole kakenyoru inendet ko Mesia nekakimwa kikakibaorian. Ko ngimite Johana 1:49 komwoe kole nitok ko kanetindet nekikure Rabi ne weritab Jehova, laitoriatab Israel. Baornatet nekinyor biik akobo inendet kele inendet ko kanetindet, kandoindet nebo bororietab Israel. Ko ngimite eng kitabutab 4:29 eng Johana ko kanye kebaorian Jeiso kele tos ni komo Kristo, tos ni komo Kristo, mwoe biik chechang eng chekiterter kole tos ni komo Kristo. Ko ngimite 4:42 eng kitabutab Johana komwoe kole kakekas akobo inendet, ako inendet ko Kristo, laitoriat ak sarunindetab ng'ony. Baornatet nekimakomi toptoponet age tugul. Ko ngimi Johana 6:68
komwae kole nito ko kiptayat. Tos obendi ojeng'age? Eng baonatet nekinyor bichu ko kinyor baonatet nebo iman akomwa kole nito ko Kristo kiyoni inendet. Ako tos kibendi kecheng'e age nema inendet? Ako ng'o netindoi ng'alek chebo sobon nebo koikeny ipkoik Kristo Jesu? Ngimi Yohana 11:27 komwae kole kiyoni akobo Kristo weritab Jehova, inendet nekinyo ng'onyuni sikobit kosor ng'ony. Ngimi 9:25 ko kimi chicho nekimukokertoi kole angen kito agenge ale kiakorat ako nguno akere. Inendet nekakona konyek sikobit akerto komatebe ng'olyo age tugul, angen ale kiakorat ako nguno akertoi. Ngimi 19:6 eng baonatet age nebo biik alak komwae kole kakero akakekirwokyi chichi akale agenge nguu Pilato matindoi lelut age tugul, ango kararan chichi ango malel. Ngimitei kakesunet 20:28 komwae kole kiptayandenyu Jehova nenyu. Eng baonatoshekab bichu tugul chekimwa akobo Kristo Jesu ko kikisir eng kitabutab Yohana sikokonech kimnatet kenai kele biik chekinyor boroindo kotuiyo ak Jesu komatikong'et kou yotok, kou yekiu. Kiwalak ki eng sobonwekwak ak mugulelwekwak. Eng betutab Jumapili kekere akobo atindotab Abraham, sigindet netai ne sigindetab kayanet. Ngisoman kitabutab Yohana 8:56 komwae kole kwandang'wang Abraham ko kiker betuni. Matingitomo ingel ng'alaletab Jesu nekang'alal Jesu ak Yahudik ko biik ng'amotik chekinyokobwa eng tainyi akotebe tebutik kole kingotomo kobit Abraham oker Abraham ko kikimi ak inendet. Ko ngisomanate ikasate ng'alalet neking'alal Jesu ko kiib atindionyi nebo kayanet akobo Abraham. Ko ngeweke let eng kitabutab Taunet 12:3 ak 18:16 ko ng'alale atindiotab Abraham. Kikur Jehova Abraham kong'ete emetab otwoknatet nekibo Mesopotamia akolech ameche iwe emet nekalechin wi. Ko kingoyan Abraham koboto kwondonyi ak tuguk tugul chekitindoi ak kiboitinik. Ko kiwayan Abraham kele Abraham ko kiyan ng'oliotab Jehova. Kitebi Abraham kenyisiek chechang komatindoi werit ako kimotindoi lakwa. Eng kayanet nekibor Jehova inendet ko kilech Jehova akonin werit ak akonin lakwet. Ko kiyan Abraham eng kabwatutik chematingei kosit. Ko kingotindoi Abraham kenyisiek 90 ak 9 ak kwondonyi nekiakosit akine kokochi Jehova kaberuret ako kiyan eng kayanenyi kosich lakwet nekure Isaac. Kotokomi kimnene eng lakwani kole Jehova ameche ikonu lakwani keeny koek korosiot. Ko kiyan Abraham komut lakwet, koibe lakwet kwenik ipkochob chekakochob lekitile lakwet, konam rotwenyi nebo chok akosut kwa barak komeche kotil katit. Koker Jehova kole ango imane angotile lakwani anga oenye lakwet. Koker kayanetab Abraham ipkoker muguleldab Abraham kole kikochin Jehova lakwet akowekto lakwet kokochin Jehova. Kayanetab Abraham ko kikon kamang'unet eng sobondonyi. Achek chekiyoni ng'oliotab Jehova kiyoni amu matoptoben Abraham. Kiyan eng mugulel tugul. Nokilen kayanet nekisunotkei, kayanet nematindoi toptobenet, kayanet nematindoi taban ak taban, kayanet neinegei nekiyam. Ko kingong'alal Jesu koboto bichu akobo Abraham ko kiit kasarta nekile Jesu eng kisomanate 8
Komwoe eng kitabutab Yohana, ikose komwoe Jeiso akole kingotomo kobit Musa ko kikimi koboto inendet. Ongen atindiot nekiyaak eng Musa nekirikyi kiwo tulwet barak. Konyo Jehova eng liplipenetab maat nekilal satiet nekimi yoto ako moikeskei ketit nekimi. Ko kingolal ketoto ko kibor mieindo Jehova kolech ng'o kaineng'ung kole inendet. Ko inendet nekergei ak Jehova ko Jehova kwanda nekimite koboto Musa koni nekanyokoek sorunindet eng rani eng bororietab Israel. Komwochi Daudi kolech kingotomo kobit Abraham anan ko Musa ko kiami ko kaiib baornatet ak logoiwek chemiachen akoi atindiot nekibo tai. Kele kingotomo Abraham kobit ko kimi Jehova koboto inendet. Ko ngiweke kekesu ng'olyondoni nebo kayanet, ingisoman kitabutab Romanik 4 kaitet 1 akoi kaitetab 5 komwoe kole kayanet ko kamang'unet nekimong'u Jehova. Abraham ko kikiityi manda buch maamu boisionik chekiyai. Anga kayanet nekiyoni Jehova ko mami kiy nekeloe, mami kiy neketesyini, mami kiy nekenobe orit siketes kele oye chomwech Jehova kiyan. Anga kayanet ko kamang'unetab tuguk chemakikere eng kitabutab Ibranik kaitet 1. Kamang'unetab tuguk chemakikere kele chechok tuguchoto. Ngemwa kole Jehova tos kioyana kole amu tomo ketuiye ak Jehova, tomo keker Jehova eng konyekyok, ko eng mugulelwekyok kengen kele kaketach inendet. Ko kayanet ko kamang'unetab tuguk chemakikere. Ko nekonech kamang'unet ak teryinet eng tuguk chekiyoni chebo konyek chekikere eng konyek ak tuguk chemakikere eng konyek. Abraham ko kitelel koek kwandanyo nebo kayanet, ne tigitikab kayanenyi kokonech kekimikitu achek chekisoptos eng rani. Kele makiityin chi kayanetab Jehova amu keyai kiy. Amu kit age tugul nekeyai kotindoi besendo. Ko ngisoman kitabutab Romanik 4 kaitet 1 akoi kaitetab 5 kole chi neyoe boisiet kotindoi melekto. Ingiyai boisiet inyoru melekto. Mami kiy nekakiyai eng taitab Jehova siketoret inendet sikobit kosorwech. Kiyai tuguk tugul Jehova. Ane kityo ko kayan. Ko ngayan eng muguleldonyu anyoru kimnatet nebo Jehova amu kikikono buch nemami kiy notese. Amache ateb eng kanetikchok ale tos mi chi netese ng'olyo kotomo ketach chito nebo nerubei. Ko kongoi mising katach chito nerubei kanetisienyo. Kongoi mising mchungaji amu kanetisiet nekaitou nekakoborwech akobo barnotosiek chebo biik nyishat cheborieni akobo Jeiso kole ng'o. Kibendi betutab Jumatatu nemwoe kolen baornatetab Maria. Ngiro kitigin akobo Maria eng yu koe baornatani ko ki eng wikit agenge kotomo koit Pasaka nekimakat asikeyai eng wikit agenge nekimite tai. Ko kole kinyo Jeiso korutochi Maria ak Martha koboto Lazaro. Nitoni komwawech kole bukoit kole Lazaro nekiaking'et. Ngomwa kole Lazaro nekiaking'et ko kebwotwech kora kole ingen ne bichu. Ingen Jeiso kongendonu. Amu ngot komite Lazaro nekiaking'et ako Jeiso nekanyone kai neking'eti Lazaro, inai ile ingen bichu Jeiso eng oret neter. Ingen kole tindoi kimnatet nesirtoi Jeiso. Ingen Jeiso kole tindoi kimnatosiek chebunu kipsengwet. Kale kikituye jenyon kotab chito nekikure Simon nekiakisom akine kora mogondosik. Kero kiborwech tuguk chikiyai Jeiso akole katuyechi bichu ak ng'o nekatuiyo koboto Jeiso. Ki boisiet nekio ko kibo kinyokewekta kongoi akobo boisiet nekiyai Jeiso kong'eti Lazaro ak eng kotab Simon ko eng mogondosik chekiakinya inendet. Kalas kingonyo Jeiso nyikechop amitwogik, kale koek Martha nekitestai kosavan amitwogik. Kale kotepche ng'ony Lazaro koboto Jeiso ak toek chikibwone. Neile kingonyone Jeiso konyone koboto biikchik ala malyenyi
imita ko chuta kumita ko ngo kebwa kaya sasa wit ke temo na gamis kala ingat gamis ko nget Maria na tupyeta Marta na gibayri ko ngeta go jar mai tani Joanna tamana ga inga tini usomo ko mo wa tini na to kala kinem maita Maria na nyam dut kala maita na giratili agenge kala ratili agenge go ne talen kilo itso na ngalale ko pe na nyo kilo itagenge ngi maita na kilo itagenge sinyo nyigis ngi nam sakaro kilo itagenge agina mata igasela ha go nyigis kilo ini ko na maita ne tenot ko jam kabiro la ko na mingun ko logole ko me ko ilge ko net ke ko ilge ko gulu tu maita ka sab kamale me tu kagas ngi tu le ho yo be maita me mai gai ilge la ko gulu tu ko to mo gerto ko ne ma igera nyon ge na maita ne teno maita ne ba kilo itagenge ko manyo lu ko be kijito sabari itagenge gili she be shingisha laga ne na meri maita na la ratili itagenge amana to kitongon kale kiba kama nuchet no mai kinga bali ni nge ngalale je bondo ki ko kale gili bana mushara pik we mushara pik ja komon ka ito ko je mu ji na tikene boka to ko lu bana ni shingi shat pijoto mushara wa yalla kale go je beri kale ago ile ge le go pisu na ile mala jitu tegen go le ganya ganda si ail mai ga itu ko karatuli tagenge ko gorong ji je so ge le ki go ile ge le ki anga to go ma to go ile go tu utu to le je go la aja kala go kutun ago us ko us sume ko us sume ki ko us sume ke le go pisu ki na ile ke le go pisu ko la ma gi ndo fu bi kara ng banta na nyone la ne ma to go un tamwa ge por je mai to uno to ago us sume ke Maria tuvo que gayo kale kale gi mo ko me je aga yele tanai ki kolle ka kwegi kolle ga go ngetin ka go irje so maita kale la ne ki tabista in nyam ene arufut no maita kung ngu amu ki maita ne tunda nyam tut gi ngu nyam tut kala ko nyes kotokol nyam tutit ne ma maita ko ngap ko ga noto kala ko kas ko ngwani chita ne gure juda ko ga rongo itni ko mut ko la kalia mai asma gelda nga kiser maita ne teni agora ko pol yet tagal ne teni kalia magelda yete ga tare te ga bana no nga iten mut yoto as komwa ko itet law kolle hey melengele gi moy ju tay ni ago bana no gi mari rek bana no laga ni ki gere ko manu te no moy o le te je bondo ki amu gi jori ago ngol ndo gelda moy ago ene te lole galda ko nyona silingo to le mi tenen da asa ko bit ko cheita ko ci bana no ngo to gi goji ko ngon lo ga ni je tia ja re bi ago no ci ge ni la gay ko muna kya go ro la ga sara moy ne ka tumba ge tar ci ge le sara mo ja to ago pe mu to ako kata ga kaya ba shuri ke jang aga ta ga nyuro ga gitu kalau ko ni je so Judas ame ja so manioto kaitet ni gollo whatsapp kaitet sa ping tamana gain kala ko le je so abaga te ko norchi betu tap tu benyo kangala je so ngal yo no ngal lo baga te ko norchi betu tap tu benyo waite sit amu mi ga bana no ko boto ko tokol ako mami ane ako kwe ko tokol ko ma je so le ta kwe ko bogari anta ne git no amu ga ko chop ako ba betu nyu na ba tu bet ako ma omi ako bana no o mu ko to tore lakini ane ko mo mi ko boto ko tokol amu mi je so ko jotin ge banda ngalio temane ko Jehova ne ga ginet kenyu ko ginet ke git no agenge ne ga giger agobo chomnyet akayanet ne gitunda Maria ko tinge Jesu ki ago ne Jesu ko lengo ginga ko nget ne tupcho Lazaro engbe tu no ko moy wongoy ko ge bar ka ne ni ne sirto akyam ni ne gitunda Jesu
ako kiakas kole kiakas kole wendi koek laitoriat. Kole ameche ae ko netai isha akochi inendet katororet amu wendi koeku laitoriatab ng'ony. Eng yutok keker kele kiyan Maria eng kayanenyi akot koserenden tuguk chebo kamanutiet chebo sobenyi asikobit kotambuan Jeiso kole ng'o, asikobit konai biik kole kakokongei akokon tuguk tugul koboto sobenyi kokochi kelyekab Jeiso asikobit konyor nyoetab kat nebo chalwogikyik. Kangiro Jeiso komwoe kole omete amu omi akoboto kobanonok, kokisoman orititab Maria akoker kayanet nenyitat eng Maria kole omete inendet. Kisoman orititab Maria. Kingosomani orititab Maria kokere kayanetab Maria nete, kosomani kora orititab muguleldab Judas. Kokere akobo keiyandi nekitindoi Juda nekimakchingei chepkondok silingishek. Nekimong'alale kobanonok, lakini king'alale icheket komakchingei silingishek chotok. Eng notok komwoe akine Lesson kole koi yekiker Jeiso muguleldab Maria, koi kiker Jeiso muguleldo nebo Judas, kokere akot akine kora Jeiso mugulelwekyok eng kasari akolechinkei tos itindoi kayanet ne tos imuch iserendan kit age tugul neitindoi akinyonchi Jeiso. Kibaorian Maria Jeiso eng oret nebo kwong'ut nekikiker Jeiso kele kakanitoni ko inendet nekachopchi Maria ng'oliotab kimurtoiyot asikobit koil inendet akot amait betutab tubenyi. Asiyekakoit betutab tubenyi kokakosulda ng'oliotab serunet eng ng'ony komugul. Chi netesei anan ko netebei. Setai mwalimu nerubei. Kamit. Mchungaji yatirishet. Aja kameche ates kityo ale kingonyo tamit netilil muguleldab Maria kokikochi kwai kit nekiichi. Ngap konyech tamietab Jehova yoe kit netun nyokolen biik kikenaita ano amu kiit boroindo nekikil awek meetab Jeiso akobore kuno. Yekenae let kele anga kichoboksei kokakomwa Jeiso kole kakochop bortanyu. Ko ngebendatet tamietab Jehova kokonech keyai tuguk cheichiche cheikere ile kakobunu tamietab Jehova notok. Kongoi. Kameche ates eng yotok kora ale eng kasaratak ko ki chito nenome kele kikenam kelyekab chito ko ki kit nekibo ng'ony mising. Kibo kityongan kiboitinik chekakisir che servants. Lakini eng yu ko kiming'in mising Maria akonem tuguk tugul the best of her whatever she had. That was the costly mwaita. Tuguk tugul eng sobenyi nekitinye kabisa tuguk chekibo maana ko choto chekinem kokochi Jeiso. Ko kiming'ingei akokutunyi akoek servant akobor kokochigei Jeiso eng tuguk tugul kokochi Jeiso. So ne nekimuchi netech notok kole ne nekimuchi kikochi Jeiso. Ne neketinye nebo kamanut mising nebo maana eng sobenyo nekimuchi kikochi Jeiso. Kongoi. Ngates ng'oliot agenge ale ngayanet komi tuguk cheyoyoksei eng sobondong'ung eng taitab Jehova nengiker komakomi kiy netikirindoi ikochi inendet. Eng kwony korok kakile kitindoi tamirmirik 7. Ko kingonyochi kat Jeiso kwonyi akoisto tamirmirik chotok 7 koming'in muguleldonyi ak sobondonyi. Ko kichobok kwonyi eng oret ne inegei amu kikimwoitoe kele akile ki chepkukonyo kitindoi tengekwokik chekiakonai biik kele ya. Ko kaberuret nekikochi Jehova ko Maria initok ko ngikesoman kitabutab Marko ko inendet nekinyokoker Jeiso eng kererit kong'ete eng betutab tai nebo wikit. Baornatet nekinyor kwonyi eng muguleldonyi ko kitach Jeiso koyama kayanet nemamite toptopenet age tugul. Nekiyan kele tengekwokik chik tugul checham kwae ko kikinyochi kat. Tab komi kasarta age tugul nekebwoti kele tos kikenyoiwa kat tengek atindoi amu muche kiyai tengek mi korot nekiyai neingen. Ako kisom taitab Jehova nyoetab kat. Lakini tukomi kiyotok kila kobwotun kole ingen ile kiyai ni. Tomo kotiak ang muguleldong'ung. Ingotiak ak sobondong'ung kabisa ku kwonyi nekimatakobwat atindionnyi ako kiker kimurtoiyotab Jeiso
akoker Jeiso muguleldonyin. Notok amune kikochi tuguk tugul chekitindoi kowongchi inendet. Ko ngewongchi mugulelwekyok taitab Jehova komami kiy netekekere simayai Jehova kit nemeche eng achek. Kongoi Ataji Lilian. Kongoi eng kanetishet nekakenyoru. Ko kitesetai abwati ale kakekas ako kikekas ko kicham kotokolen Jeiso tomo koit sainyu. Kabwat kangonyo Maria nyokoil kous kelyekchik koile mwaita, nabwati ale ki rabinik chik nekitindoi savings ko kikaale mwai amu mwai kou gold, yani imuchi kealda betusiek amu kakile ki equivalent nenyinet nebo kenyit agenge mushara chechiket chekikosaven ak kwale mwai, lakini maker ko hasara koile Jeiso. Ako maale Jeiso tomo koit sainyu amu ibwati akot mama nenyinet ko kitomo koit sainyi kokanyokoteb kokang'alale akobo divai chekikakokorer. Ko ki betusiek chechang ko kilen Jeiso tomo koit sainyu. Kakoit as neikere ile kikakoit sainyi ako kikakoyan Jeiso amu kimateyoni kiil kelyekchik ako kakoker kole kakonyo sait. Keit anyun betut nelen baornatet, kenyoru baornatet nebunu Pilato amu kanyekenam Jeiso ako kakimut kele ipkeng'et kemutyi gavana nebo yotok amu ki laitoriat nekindochin yotok ko gavana ako ki charge. Ikere ile kaki betusiek chotok kimuchi ituye tuguk somok koek agenge eng yotok. Ko kaimut as bichu kole asikonam ng'atutietab serikali, ma ng'atutiet nywa nebune ng'atutikab biikab olemi Jeiso. Kole ngipkonam ng'atutietab serikali ko kakokonech kelya kikartat Jeiso. Kecheng anyun kemutyi, kakinam Jeiso kimitei kabungutab Getsemani. Ak kikimutyi biik, kakimutyi nekikure Ananas atya kimutyi nekile Caiaphas neki kandoindetab kaniset. Atya kimutyi anyun Pilato konyil oeng. Ako kipkonyor Pilato kong'ololso anyun Pilato ak inendet. Koker Pilato netai komanyorchi makosa. Komong ingen maba bichu orit kotini amu kinekit Pasaka betunotok kokale bichu mamache kotinyech tengekto anan yani kisomisitu amu kakotililgei koisto yani kosubi kimila nenywanet, makat kotililitu asingobitu Pasaka kong'ete kotililen kemeto kele ngwo orit kityongon. Koyache komong anyun laitoriat kai akomong'u sang nyokong'ololchi kole kalya chichi komanyorchi makosa. Ko kikimut konyil oeng kele omete akowek kora amu bichu komatindoi uwezo kokartat chito bate konyor serikali nekakole serikali wei tinye makosa chichi ibokartat. Kong'et as bichu ko ngesomane Johana amache kenyorchi Johana 18 koitet 38 ak Johana 19 koitet 4:22. Amache asoman eng yoto agenge sikobit kenyoru atyendo. Sir eng yoto sikobit inyoru. Ko kale eng Johana 18 koitet 38 kole kolenji Pilato ne imanit. Akingo kakomwa kouni komanda kokeny ole mi Yahudik. Akolenji manyorchi ane lelut inendet. Komakas kora biik. Yani makas mache konai makere kole kulis Pilato komanyorchini chichi makosa. Kalya komaiyan kora bichu. Kokiwek ngebe 19 koitet 4
ak kinakte eng yoto akoi 22 kenyoru kora kole katepto akole akimanda Pilato kokeny kakoek nebo oeng kokeny sinye akonyor konyil oeng ako mabwoti mengen Pilato koyam kole Jeiso ni ko Jeiso laitoriatab ng'ony maelewani akolenji akimanda Pilato kokeny akolenji ichek okero kamutwa ak inendet konyo taing'wong sionai ole manyorchi ane lelut inendet. Komong Jeiso anyun konyo sang kokerat metit eng katyetab katok kolokonu ngorionoto arus nebirir akolenji Pilato bichoto oker chichi anyun yekingoker anyun inendet tisik cheechen ak kiptainik kobolyo kole ikartat kole Pilato omut akwek inendet akokartat amu manyorchi lelut. Kowalchi Yahudi kolenji kitinye ng'atutiet ako kanyol kome amu ng'atutionoto amu kiyaigei koek weritab Jehova. Yekingokas anyun Pilato mwaonoto koiywei mising akiwo praetorium yani kowek orit kotinit kanyinet orit kokeny akolenji Jeiso ibunu ano ako mawalchi Jeiso inendet kolenji anyun inendet metwekwo Pilato anyun kolenji Pilato anyun inendet metwekwo mengen ile atinye kimnotet atyachen ak atinye kimnotet aratin. Kowalchi Jeiso anyun kolenji kamakoi itinye kimnotet iyoiwo kiy ndakamokikonin eng barak noto anyun tinye inendet nekoindea eunekuk tengekto neo kosir. Koboyoto kocheng Pilato kotyach inendet akibolyo Yahudi kole ngot ityach chichi koma ii chorwetab Kaisari renyei Kaisari chi age tugul neyoegei koek laitoriat. Katuiyo eng yu Pilato kakoro Jeiso iman kole chichi matinye cholwok matinye tengek mami kiy nekochin korat kokochi amu ki Pilato ki chitugul netindoi makosa ko saa yote koit kityo mara moja kakonde stambut kele ya kokartat yoitu kokartat lakini kiker Pilato koterit Jeiso makergei ak chun alak kiptengekinik chun yani cholwokik cheu yomeche kele kokartat ku chorik chekiche gaa kengen kele kochorso oin kiyai ni kibir biik kilyochi lakini kitui kotebso kotebe kong'ololchi ako kakoro koit anyun biik ngipkolen komong sang kokinyi biik sang chetonondos ako kolen ikartat. Kingekochi anyun kelechi Pilato ingot iesye kingen kele mai chorwetab Kaisari. Kaisari ko ng'o? Kaisari ko yani chemogetab Pilato. Ingen Pilato kole ngot bistoe bas kakwo kasinyu ako kakonai imanda kobwat as akakoywei kole chichi matinye tengek koit nekait katikatinyi nemite kimasi amanang kimasi matinye chichi tengek kakomach kometo kabisa kole ameto konyokolechi chu ngotimete otuitosi ak Kaisari kobwat kole ngusataam ano anan kora koi kokakewira aek anendet nekatokewira kekartata koyach kopchei kole ne nekayai kole bas kakono kibokartat tos kiit yotok neingen imanda nolen yani ing Kingereza kiiku compromised
icompromisen ile ingurunguru ibwat ile aja sitamano makaikai yu ak inget kele itu anan koityin betut nekenyoru kito nekatir yani nekim neyoche ipchei ile imastab Jeiso kokameyame amu amwoe imanda anan ile kaikai ayan bichu chechang choronokchu chelen ngot ko meyai komayetyeche yu ngot ko meyai keistoin eng kanisa ngot ko meyai kouni yani kopirtogei muguleldo ne ibikose bare ting 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 lakini ngot ko kinai ng'oliotab Jehova chorwenyu ko ngimwochi Jehova kokonin kimnotet katerteret ne ngoit yekait amu kakinai kele Jeiso kotindoi kifunguet nebo meet ko ngoek yekaek komami kiy kora amu meet ko rwondo itu betut nekeng'etin akinyoru sobondab koikeny tos ikaikai inyoru kito nebo rani kosir sobetab koikeny nebo koikeny amache akochi mwalimuinik alak koteshi asikobit ketach mwalimu nerube. Tos tinye chi ng'olyo ngomatinye atoche mwalimu amu teketinye summary komuche siketesyi eng yoto. Kongoi Lilian ak mwalimuinik chekakondoi. Kibendi kekere baornatetab Thomas. Kingokakong'et Jeiso eng betutab tai nebo wikit, ko kimite eng betunoto ko kimite alamalaik chik chekicham komi ak Jeiso. Ko kikakoumgei as ki witnessan anan kimite alamalyetab Jeiso kokere Jeiso kinyalili. Ko kibit arogenet neo mising eng icheket. Kimite eng icheket pikchat kokere Jeiso kebire. Kimite metoekwak, kimi kabwatutikkwak. Akotokomi kora eng muguleldonywa kito nekikamwochi Jeiso kolech ang'ete baada nebo betusiek 3. Kekase kele kikeumgei as eng kitabut eng yotok baornatetab Thomas kenyorchini kitabutab Johana 20 koitet 19 akoi 31 kosisomonchigei amwae kityo eng nwokindo. Ko kakosich anyun arogenet mising alamalyetab Jeiso. Ko kiib koumgei ichek eng koskoleng'ut age. Notok betutab tai nebo wikit. Kekase kele kingokakoumgei ako komi kot ko kitemel kot. Ko kikatemel kot eng ole kimi. Amu kilen manai chi kinae ne yautiet. Amu achek kingenech kele kikimi ak Jeiso eng kila bet kikibendoti tugul. Kinae ne mamesikisubwech anan mesikobit ne. Ko kikase kele kikaker kot icheket ako kimi kot kosistos icheket. Ko kingotokosistos anyun eng koskoleng'ut notok konyonchi Jeiso. Kingip kokere kityo ngomi kakatemelat kot. Ko kingip kokere kityo kokere Jeiso komi katikati kwenunwa. Ako kito netai nekishop komwochi Jeiso amu kiarogenotin icheket mising, kitinye arogenet eng muguleldonywa ak kaimutik mising. Ko kit nekishop komwochi Jeiso icheket ko kaingen ko komwochi kolech eng yotok komite kitabutab Johana ko kimwochi kolech ngobit kalyet eng mugulelwekwak. Atyo koborchi ole kikitor, koborchi karastanyi, koborchi eunekchik asikobit konai icheket simasich toptopenet kokeny. Konai kole Jeiso nito. Ko kingokakoborchi ko kiboiboitu alamalaikab Kristo eng yoto. Kekase kele eng alamalaik chuto ko kimakomi Thomas koboto icheket. Ko kisich baornatet as alamalaichu akichek komeche komwochi Thomas. Ko kingobab komwochi Thomas kole kakiro Jeiso. Kakong'et. Amu kikamwachip komwochi kongen kole ng'ete. Ko kingip komwochi Thomas, ko kimwa ne Thomas eng yoto ko kakomwochi alamalaik tos kiyan inendet kole Jeiso man. Eng kaitet 25 yoto Johana komwoe kolenji anyun June alake chebo kasubik kakeker Kiptaiyat. Ako kilenji Thomas ichek ngotko maaker eng eunekchik berutik chebo kipchumarishek akande mornenyu berutikab kipchumarishek akande eunyu karastanyi komayani. Komwochi kole mayani kabit toptopenet mayan baornatoshek
eng betusiek chun tugul kingwae Jeiso kwongutik kotomo kikartat, ko kimi Thomas koboto alamalai kimite tugul ak yaoker tugul akongen kole alamalietab Jeiso kokongen ako makoi komwa lembech ko kiesio ne eng yoto koyan baornatet nebo alamalaikab Jeiso kole mayani akoi asopsop akoi aker berutik chemi eunekab Jeiso. Ko kitestai eng yoto kekose kele kitestai kosich musmuset Thomas. Ko kingobata betusiek 8 kokeny komite alamalaik koskoleng'ut kora kakeker kot kora kounoto temelot kurget konyonji Jeiso as kokeny alamalaikyi. Ko kingonyonji Jeiso this time ko kimite Thomas. Ko kingonyo Jeiso eng sait noto kolechi Thomas eng kaitet 27 ngesoman eng kaitet 27 Johana 20 kaitet 27 mwae yoto kole kolenji Thomas iyogu morneng'ung ak iker eunekchuk ak iyogu eunekuk ak iyogou eung'ung ak inde karastanyu meegu nemotinye kayanet ako iyan. Kowolji Thomas kolenji Kiptayandenyu ako Jehova nenyu. Kikase eng yoto kele kingosopsop akoker amu kimeche physical, kimeche kotachan ak kimeche koker inendet berutik iman eng yoto. Matokoyan chikobo alamalietab Jeiso, kimeche koro ine akosopsop. Ko kingosopsop kekase kele melen kityo kibutyi kelyekab Jeiso. Kobutyi kelyekab Jeiso akole kowol kolenji Kiptayandenyu ako Jehova nenyu. Kolenji Jeiso inendet kaiyan amu kaikero. Iberurotin ichek cheiyoni amaker. Ko kakeketchigei eng noto kurget ka nekamwolen iberurotin ichek cheiyoni amaker. Ko kimwochi Jeiso Thomas amu kimaiyan ine amu kimaker kile akoi aro. Komi baorinik chechang. Komi baorinik chun 11 chekakomwochi ako maiyan kole mayani akoi aker. Ko ne kit nekisich Thomas eng betunoto? Ne makosa nekiyai Thomas? I will read this question ketoroti ameche awirchi kanetik ale tos kiyai makosa Thomas kole mayani akoi aker? Kakochini tebutioni Pastor Ng'etich. Kimengishei en betusiek cheu chot. Che betusiek chu kolen chito mayani akoi anyoru nekure science evidence. Nekiyoe research, chikilisietab tuguk tugul, sikomong answer kele kakeyai research. King'omeke ak chikisomonji science, chekisomonji kit age tugul. Atepchi akot kote koker kondanyu anan kochamcham ng'elyepta anan nasapsap eng keunyu sikoboisie tuguk chuto mut chekilen 5 senses. Kounotok mang'olole Thomas inegei akong'olole ibindanyo. Neilen kotoker komie anai kole Jeiso baibai inendet neiyoni kotomo koker. Amu sobetab chito ko kong'ete kabutet eng Eden, kong'ete kabutet nekitoigei eng kipsengwet, koborekei konyolegei imanda nebo Jehova ak imanda nebo Setani. Ako kale Setani acha memene Mungu nemi barak olin kiegegei inyegei. Kounotok nebo kondanyo ak magutikchok kobo borto ako nin kobo tamirmiriet. Ako ngano komamete Jehova kiyan kiy amakonech kora evidence. Kounotok kale age tugul neiyoni inendet koe kakoyan koborchin Jehova kasuldaetab kiyoto. Ako ngot iribe ile kotanai iboker komie, iribe akoet musmuset koner eng inye kot kotun kabubunyin amatainyoru kamang'unet. Kounotok ma Thomas inegei. Ako ngana king'erichi Jeiso, kowal Jeiso musmuset nekitindoi Thomas. Kokab kotiny eng keut ak tun koek kelchin. Amu ngiwa eng Petro nebo 2 kotun komwoe Petro kole Jeiso nitok mwowo ko Jeiso nekikekas.
Ako kigeger akesapsap. Isapsap otro iyo at kinya pagkasapsap in Thomas. Amu mo kita lejin aja nya. Yo kasi ndio. Ako gere lakini kyo tinya. Hello iyo mo tinya nyo. Kalau mau ger guru tak apa. Boleh betra aja kiting Thomas. Ako gere ko tinya. With solid foundation nebo lumdaet kumie nagi nyigane nwa. Amu giba ishe musmuse nagi tindo Thomas. O ishe Jesu. Asikobit kolumdaman as mau mi musmuse nebo le tamulen ji. Iya gigi berbera. Kiting ji. Boleh betra kiting kapsa kiting Thomas. Kawal lagi nagi kamus Thomas. Amu saguna nagi sit. Kawal Jesu weng notok. Uno tak ingkap kian, ya kagian, ugone jawaban niat betul, ya isultaya with evidence. Lagi ni mogi gani, ipkotok, sigiani, au giani, asal with evidence. Nota mana kalau research and go is kalau it is faith seeking understanding. Because science and theology is faith seeking understanding. Ioni tatyay majigui yoko kaya. Ugone coba evidence ko confirman kaya neng. Kongkoi. Ameja ate sigara ata Evelyn Tarus. Kikobit kito ne kikomat biik koyan kokagorokit nekakwaya eng oret age konae kasokolen iberurot inendet neiyoni amairo. Kikobit amdoik chebo chemi kasari chekikochut biik ng'isiat amwoe kwong'utik cheechen. Komach koi biik koker kabarunoik ak kwong'utik asikobit koyan kole kami Jeiso ako Jeiso iman. Kochut biik ng'isiat kele kakile kokenya biik chekoyo Solomon, kakile koking'et akot chukwa kikobek, kakile kokilyochi. Koit biik kosup konyor pastayanda wafuasi ng'isiat amu tuguk chekale ae kwong'utik akole biik kimeche amu kakiro kokosobanam, kokosobech, kokalyochi, kokwai tuguk cheechen akile isobe Solomon. Eng oret age komami kanyoisonotok amu kikiro kobo lembechek cheyoe bichotok. So kosup biik marandut amu kakome kokerchigei eng koda sokoyan. Lakini inendet neiyoni akot amaker kokale notok nemeche kipsengwet amu natok kayanet nebo iman. Kamang'unetab tuguk chetom kiro. Kale tom kiro nguno kit netun kiu. Kale kitun kitoku eng tainyi kitoku lilindo tugul. Notok nekemeche ketinye eng oritab sobonwekyok. Makiro kwong'utik cheyoe biik asikobit kisub akobetech. Kobate ketebe tebutiet kele ng'o nekiyoni amu ngap komi ng'oyondit age neiyoni korot nemaichikil ako amu Jehova nekiyoni kobo iman komami musmuset neketinye amu bo iman kamuktoindet ne ng'oyonditab kigen kot kenam kergei ak lakwet nemining nelechini etangi mokiyoe kolacha ayai siaro ko nguno ndakilen kile kigen kot kotekeker ko lakwet kouroti polin kong'emutai kakomanai kawek kotokomi nafas kikat yani amus kakwai kiyoto yatyech mestet ko yekaityech wayat kotoiriochini kouno kolechin meai kolechin satani acha mean ui korok kinoene ngomi biik alake chekiba lakini manyor shida kouno ko kergei ng'olyondoni ale bukoit baibai inendet neiyoni amu bo iman nekiyoni ale bo iman inendet nekiyoni komoche koboisie setani kole achicha mi biik chekikomas biik kounotok bo iman kechikil tatya kiyan amu bo iman tai kake-establishen the foundation nebo inendet nekiyoni amu ngot ko kwan ak kamet inget ile makoi tebena baba anan ko orge ai kit neng'eme sobondanyu ko ngot ko lumdotin lumeiwekab inendet nekayat ayoni tatya mutai koborwo amune sikomwoi kuno lakini betusiechu komache lakwet kole amune kokale ngapa boe korok siaker ongibilen kokawek tulet Ngates ng'olyo age kora ngikas akobo Thomas ko nekit ko toretech Thomas eng kayanenyo ak keitchi Jehova. Kokabwat kangas ng'alalen eng ng'ololinyu kergei ak katunisiet. Eng kebenda nebo nguno makechengchini kijanayat ne muren anan ko chepto lakwet nemeche kotun. Chengchinikei kityo
awek kale kibo keny ole kinye kale kicham kimutu lakwet ak kele kabanam amu kikitul lakwet kobunji bororiet ak kot kayatak. Ko lakwet no kitun ko kikimutu lakwet kosubkei ak biik chekikingen ak biik chekikakeker ak chekitindoi atebet nemie. Senginye kemutyin werinwa ko kikimutyin amu kingen bichoto. Makere kijanayat anan ko chepto nelen ne tos tuyo ak chi eng street amu kyaker ngotiechang betusiechu kotakotuyo biik eng Facebook. Mi chito emon age akokon pichait kotakose atindiot age nekile king'et muren age koib pichait nebo chepkonda age kotun kolech wertonin ketuye Eldoret kele kotuitos Eldoret kole kalachkei kuni ak kalachkei kuni tap kole koker chito ko chito nekakursut murenik chekakursut ako pichait nekonye ko ki chepto. Tuguk chekiyaak ko kiyaak kwong'utik amu matakosis ngot weri kai kiwach kabisa wakat nabo murenik ko ngele ngiwach wakat nabo murenik imi street kotia murenik chebwone amu simi ki nakasusin kasusin ndaret anan kasusin ne kewache simakinye kemutkei makitebe la en weri kai kelechin king'wa kai kolecha nengen ele kiacheng namna achenge chino michotun kolaike is nguno amu kiameche chepkondok ko rabisiek chekachenge silale ng'onituno komache pichaitab kwonda age akanapchi alechi ko ingel Facebook akinde Facebook indei pichait nebo chito age ko ing yu kameche kotiatil atindiot ale kikobit kaberberisiet nenyigis eng kwenutab sobonwekab biik nekikwai biik alak kotoptopen kayanenwa. Thomas ing yu kokanyokoib kanetisiet neingen nakile kimi ki nekimite kwenutab biik nelen chito mayoni kotoker ko kito nelen chito mayoni kotoker ko kergei ak atindiot kole Jehova komakoi konech kayanet nematindoi kimnotet kurib kayananatak. Ingen ile komi kayanet nitindoi eng taitab Jehova ko kitech Jehova kayananatak barakutab tamirmirienyi netamirmirie takai nekergei ak ng'olio nokilen transportait neibe kayananatak sikobit kokonech kotinyech akotiny Jehova. Simamutai kaiyan inyoru tewernat ing muguleldong'ung amu kayanet nekiyoni Jehova kotab kobit ki nekerech komakitestai amu kabit kaimutik, nyalilwogik, kobit mionwek nemuchi kotwak akotumtum kayanenyo eng sobenyo. Thomas ing yu ko agenge eng kwenutab biik chekonu baornatet kolen biik makoi ayan kotoker ketindoi biik cheu chotok chemite kwenunyo kitoretitoi ano bichotok eng sobenyo sikobit koyana kayanenwa akonyor kimnotet kotelelso. Thomas ko agenge nekoyonik chekiekala malaikab Jeiso aketindoi biik cheu chotok chelen akine mayoni kotowe kanisa mayoni kotebe aro ko ngotoretech Jehova akichek sikeibu baorenik chebo iman chebo kayanet. Ngomwa sinandit agenge nemi yu nekikure trial marriage alamache atiem chito korok katunisiet siaker ngot kokakeni. Sinandit ing yoto ko you're not trying the marriage, you're trying cohabitation. Yani ngilen atesteni ko metesteni katunisiet amu maotungei is. Itesteni baikainatet. Ko ngyaboro kile soso ko ngyabile notungei ko me amu kimaotesten katunisiet ko testen baikainatet. Uno ngap kopisin setani kole testen korok sikirong ko soso lakini mami ole testen dai katunisiet maitunishet testeni korot age makatunishono. Kongoi. I think that is what people are trying to prove, that evidence-based. We live in an evidence-based society right now. Lakini, evidence-based kama working in golatogol. Working in medical as such. Amu in engajeket nguna guane nguna magoya prescribe medication je tom ko boisie. Kimeje ameje aro ale kikobois ngano kibois kingeboisie ko bois. So evidence-based koboishe medical missing, not more applicable in so many things. Kuigi ngomwa Thomas kole ameche asopsop kotane.
kimukotemene Jehova kowalin sobetab Thomas ako ingian muguleldanyi akoyan Thomas kole wei kimukotemene. Noto amune sikolen ngisoman eng ng'ang'utiet 3 koitet 20 komwoe kolen akongonyi ateleli ak akongonyi inendet nekose akoyat kurget aingiani. Ko ngoteleli Jehova kokongonyi muguleldang'ung. Matemen achek tugul ko ki yautikab Jehova. Matemene Jehova kookta irbet akonyo ko. Matemene inendet kookta kurget amu yautienyi, matemene kongen akwain yeku robot iyan tuguk tugul chekemach iyai. Lakini konech Jehova, kikonech Jehova kechusen, kikonech asikobit kesich raret achek eng sobonwekchok akeyan. Kou yekakiro, ko kanetutiet agenge anan tebutiet nametawechini chi tugul eng yu. Ndatebenen chi rani kolechinin ne nekiyan. Ndatebenen nguno kolechinin amune siyani Jeiso, ko ne neiwolchini, tebegei kityongon. So akure kiboitiot nerubei asitebegei kityo tebutyonoto. Kongoi. Amanyo kiboitiot nerubei kebwotwo Eva tiendo nelen kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, matimewolchi kokongonyi kurget Jeiso. Tos iyotchi Jeiso kurget? Kongoi Lilian. Matemene Jeiso kofosen kurget akoyatis ako yani kot nekiteche ingeni kityo you just go in, ingen ole kiyotitoi, ingen ole wetitoi chebi, you can just force in and go. Imuchi inam kurget iyokte kutok akiwe ko, lakini komafoseni Jehova. Konech ketil. Kongoi. Kongoi, kebeberta nebo kwang'wan kasi kong'olole baornatenyo akobo Jeiso. Ngisoman eng sirutik komwoe kole logoiwek chemiachen chekisire Mathayo, logoiwek chemiachen chekisire Matthew, logoiwek chemiachen chekisire Luka, logoiwek chemiachen chekisire Yohana, ak logoiwek chemiachen chekisire Arap Maruk anan eng sobetab Arap Maruk, logoiwek chemiachen eng chepyosok Chepkiyech. Lene baornateng'ung ak nenyu. Tos ngokuskong ng'ony kolene logoiwekab sobeng'ung. Namegei baornatanatak ak baornatet nesirat eng sirutik. King'olole eng kebeberi baornatet nebo sobeng'ung eng Jeiso. Komwa eng kitabutab Yohana 20:31 kole akya Jeiso kabarunoik alak chechang eng taitab alamaliet chemasirotin eng bukuini. Ako kikisir chu asikobit oyan ole Jeiso ko Kristo, weritab Jehova. Akobit onai, yekaonai onyoru sobon nebo eng kainenyi. Logoiwek chemiachen chebo kayanet nekiyoni Jehova kowalu tebutiet nekikobargei ng'ony kong'ete taunetab luget eng kipsengwet eng ng'ang'utiet 12:7 akoi 12. Nekale kibi luget yekingoket agenge komusmus akong'ach kainetab Jehova. Kobit tiyet ak toiyet kele tos can God be trusted? Tos kimuch kimong Jehova akiyan? Nengotiegei ko tos kotiegei korot netabur newendi sikoil, anan tos ngalumde kayanenyu eng inendet ko totet nekim nemabutokse. Tos ngotiegei akayangei eng kimnatetab simoloikyu ko tos tononi lumeiwot nenoto kosir lumeiwotab Jehova. Nito luget neiborto sobenyo kabarangei Abraham yekakiker ketou Jumapili kobo kenyisiek 7 kele komanda Ur nebo Kaldaik. Kolechi Jehova ui emet netun aboru ako kimanda kayanet ko kiyan Jehova ak kiityi imanda. Ngoit Aran kobo kenyisiek 15 kokasho komen nebo Arnyo ang yotok tatyo koteny boiyot eng yotok akele testai ui. Ngole ngoitita Sekem kobir rubet nekilal rubet nebo kwout kole ikol kwolyonotinye ane ng'alechu
kole joba igeno agiyana ko nyole nyole Afrika nyoko tebe Misri ko makornon nebo kongu lakini kikasake Jehova kole chepyoset ngeita nyun olini amu ibo kongu thi so mele chepyoset nyu akoi ketara ilenjini kitupche kotun kole Jehova nechu kaimwa kokeny tomina itienoke kokeny o kochorgei Jehova man manye kerebe chepyoset koborchi Farao Jehova eng karwotitoet kole kotometiny chepyoset nebo chino mutai kolen Farao kane koroep chi angatecheng yomnyat kiliame mwa imanda akilen iote Jehova nemi kipsengwet kole Abraham oye Mungu toreto anai atienengei katomo anai ala kimurtoiyot owek akoi Sekem nyekebarangei kilenge kebal keringon kotenyo kolya akoi kole kine koron inye kele chacha oretab kayanet tienokei akoi kole Jehova aberurin kikure ng'o boyondoni kikuren Abraham wei kere itinye lagok ata amu Abraham kakuyeni konenye bandab bororiosiek acha eng'amchi koris mami aya werto ne kiboition nenyongu nekure Sambes mito nebo Eliasa ang chepyosoni kikure Sara kametab baunatosiek ak bororiosiek chete ng'aniekab nyanjet kotinye lagok ata acha amchi koristo kikeni ngomi kenyisiek 99 kokakeba korong chebik kwenuno kele ai kimoikuye king'alal Jehova kole akonini atet kale ng'o kimole inyep Abraham lakini maane Sara kele ongenam chemisiriondoni tamanap koyuto kakikeni Jehova kole Jehova acha mamoche chekirondoni ale akonak lakwet komaokas okeno akoi tun kesich Isaac koba Abraham kenyisiek 100 komi 7 Sara kiyong'etyo iyot kai komong lakwet nebo kayanet amu maiyan kokiboisie borto koet Jehova kole kakile sinye toreti Mungu netoretegei komong lakwet nekure Ishmael nibarekei Israel akoi ra barekei borto ak Tom nimirie betut kelen itoret Mungu koyote ng'ete tabut konikero bara Israel akoi rani keng'ololi kuni barekei nekibo borto ak nebo Tom nimirie eng sobet nyu kakesich nebo kayanet konyi kayanetab Abraham kole Jehova konanyone weri kinye ayai anikinyo kiny nebo kayanet akurni kait 100 to aja inye kaikenu nebo ra kole Jehova tos iyana keyochi betusiek 3 kwa betut netai koru oret betut nebo oeng koru oret ngomi nebo 3 kurwoi kole kababar iman kole bas ngalen kibakane lakwanita ngot kobunu Jehova akole kono akoitoi kochorgei Jehova kole mba kanai rani ale kaiyono man tos eng sobenyo nebo kotugul kou ne oretnyo nebo kayanet ngap komi chekemwoe kelen kalya sikosake Thomas ako kakonyo Jeiso kimni so ndakiyane kitooni dia chepyoset ake sicham kobole kine korkoni kele awa tegel chenyat inene kinyolili oye mwoe beta kemwoe tun kole boyoti kang'et chepyosot tun betut ake konam sandukut neo nebo kwong'ut akera konde kibulit akonde kole chepyoset konorwa kibunguana mikine kande sandukut no meat kotko meat akoi tun aweke konam chepyoset betut netai kosista boyot betut nebo oeng nebo somok lanyi kine koroi kinde boyot nani sandukut atyo kole kakile meat oye ngomi betut kobek wikit kokoit boyot kolangi kine koroi inye ngotoik kidogo konyokonaene maitani bayat kolechi kunana kubunguet anyat kityo kole tarityet turtut ako mandae tirisha kalawet as kole kolakiche kona chakiche kikwa tarityet kosis kole kakile cho meat koroi ara nyolechini ne tapkoker konyone boyot kityo kotorokta kole bas asitoune koba barak mamwae awa mara ngine kakitabu koroi koroi tokonya kikile eit tebutiet tos kalewenet nebo Jeiso ko ibwat ile akot eng betusiekab Thomas ko
Kitinye kabarunoik chechang akot kosir chekitinye Alamalia amu kitomo kengem Jerusalem. Kimaoten Jeiso kole kingeme Jerusalem ne matun koita age barakutab koita age. Kikosulda noto. Au kitomo kosulda. Ing Alamalia. Tos meayan kosir akot nguno. Haya, ngoliot age. Oyo ka logoiwek tugul chemyachen ng'ony komugul. Ako kitomo kimi chengering kityo ngon 12 tun keteshi koek 87 tun koek 3,000. Lakini nguno kokikoit ng'ony komugul. Kitinye baornatoshek chesire chekotayame kiyan kosir. Ngache kele nache tu ndakikimi ak Jesu ye kitooni anyun kabisa. Elias ko musmusin Judas Iscariot. Ako mi ak Jesu ni dan takyane takitooni aja yame kiyan nguno kosir amune. Amu kakosulda maonatet nebo Thessalonike nebo aeng koite somok. Kole yetun oker katuituet akobit kabutet ak tun keng'any ngeleliot weritab luset. Kosuldo noto keker akot nguno wikini kosirto kuraya. Keker akot kosuldo tuguk alake. Ak nebo let kokamwa kole ak tun itu lugosiek ak ng'alek akobo baretab kei. Yoker chuto tugul onai ole ami kurbote. Ngotorete Jehova. Si kabarunoik tugul chemi kwenunyo kenai kele kakorik yetunenyo kosir yekingiyan eng tai. Tos logoiwek chemyachen chebo sobeng'ung koborto kayanet neitinye eng Jeiso anan ndaitinye muset ak ibirtoigei ilen ndakyami betusiechu kiche takyayani. Amune simeyan nguno kekere maunatoshek tugul kosuldoi. Une baornateng'ung eng Jeiso. Namegei ak logoiwek chemyach anan aja. Amache awa kebeberta ne omuchi ites kiboitiot age tugul ng'olyo age tugul anan ko summary nebo kit nekakinetkei eng wikit komugul. Matoche kiboitinik ne summary nekenetkei eng lesson ini kotomo kiweso. Ngataune amwa ale kwanyoru nganetishoni akobo tigitiot nebo kayanet. Ako noton nekone kimnatet eng sobenyo nebo kristianatet an sobenyo nekiyoni Kristo Jesu. Kele mami kiy neketeshini kayanenyo kosir tuguk chekikwa Jehova. Yekure Jehova keeku lagokchi kochobe oret. Yakochob oret nebo ng'olyondenyi. Ko ng'olyonoto kakitach eng mugulelwekyok kotindoi kimnatet nemuche kotech kayanet nekitindoi. Kit kityo nenyolu kenai ak kekuye. Kengen kele mitei koitet netiemech eng betut age tugul. Ng'olyotab Jehova kobo iman ako mawalaksei ako kim ako sobe koigeny. Kit nenyolu keyai eng sobonwekyok eng betut ko kekimit eng sautik, somanetab ng'olyotab Jehova ak baornatet nekikenyoru konyor tikitik eng mugulelwekyok. Saka eng betut ketesetai kekiligei eng kayanet. Mi tiendo nekimwoe eng betusiek tugul nolen akeligei eng kayanet. Ko kakiletabgei nebo kayanet komelen mi kiy niyoe eng muguleldong'ung sikobit ites inde barakutab kayaneng'ung kimnatet nekitindoi ko kimnatetab Jehova. Mautiene Jehova eng tamirmiryenyi, eng ng'alalenyi, eng sautik chekisoe eng betusiek tugul ak somanet nekisomane ng'olyotab Jehova ko noto nekone kimnatet kebaorian kele kikeyan akotok eng mugulelwekyok kele nyitat kayananatak. Amu kayanet ko kitikin konyolu eng betusiek tugul koet anan konyor kimnatet. Ko ngotorete Jehova ng'olyot nekwanetkei eng wikini ko losoptoi ko a Kristianindet eng kayanenyu simaweke let ako akiligei eng bandanyu. Kongoi. Ngo age netesei. Ameche atesyi akine ng'olyot nekamwa mchungaji. Kwaker ng'olyot neo nebo kayanet eng orititab kanetetabkei nebo wikini. Kursei kipsengwet eng kitabutab Ng'ang'utyet 3:11. Komwoe kolen anyone achogu. Kalenda mising noto kitinye simarebenen chi kutweng'ung. Nam kayanet neitindoi ak irib kayananotok simarebenen chi kutweng'ung.
Kokamwa kiboitiot Pastor Nyalile kole kitindoi tiemutik ak kaimutik cheterotin chetieme konach kayanenyo. Kemeche ketonon ku kiboitiot agenge nemitei yu ne kakona jeset agenge kangesoman ko boriat agenge nebo Jeiso. Chi nekikorat sokol kaitenyi ko 24 eng Johana. Komwae ng'olyon nguni 24 ak 25. Kale akikur anyun nebo oeng bichoto. Chichoto kikorat. Akolenji ikochi Jehova kalosunet. Kingen kele kiptengekyo chichi. Chito nekinyoisei ko kinyoisei Jesu. Lakini kabwa biik chekanyokolechi chichi kakinyoi kero ikochi Jehova kalosunet chichi nekenyai nekingen kele kiptengekyo memwa kobo chichi kiptengekyo chichi. Kekas ile kabit konokut nekanyikinach chichi eng kayanenyi nekakoyan Jesu kelechi chichi ko kiptengekyo. Lakini meche iro walunet nekiwal chichi eng kaitenet 26. Kolenji anyun ichek kaitenet 5 kowal anyun inendet kole ngo kiptengekyo chichoto komongen anan komongen angen kit agenge ale kokakorat ako akertoi nguno. Amen. Ng'olyon yun nesirtot ko noto. Angen ale kokakorat ako inya chichi 36. Kanen yun notinye chichi kongondon nemokongain chetia angen ane siri notinye chichi. Ayani chichi amu kinya. Tos kiyani Jeiso angon David korot age tugul ko tos itononi ilen angen ane Jeiso nekisorwo noto kito nebo kamanut eng sobenyo. Kongoi. Kongoi, kameche atesyi anget ale kakemwa chechang. Ko kakere practical lesson nemiten nebo kayanet nekinyoru eng sait age tugul. Ko kebwotwo kitabutab Malaki 3 koite 10 nelen oibu kebeberwek tugul chebo 10 kobwa choge sikobit amitwogik eng konyu ak otiema anyun eng noto mwae Jehova nebo lugoshek sioker ngomayotwok tirisyokab kipsengwet ak arang'wok berurto kotko makomi oleondoi. Abwoti ale chechang eng acheket nguno kou uchumi anan kolyon, lakini yekekas kale uibu kebebertab 10 ko ngap ibwat ile tia bills chemite ile katalipan ngalipane si betut age awekte. Ko tos itinye kayanet nesirtot nekakeker eng chichobo nekikorat kole atindoi ane kit agenge nongen. Angen Jehova ale ingen akot chutochu melen ile kotemene Jehova akot ndakiabut kianam ne ak ne ko ameche atonone Jehova awektoi kebebertab 10 asikobit kosulda boisietab Jehova koek kiboitinikab Jehova koit yeimuche koit chekiyoktoi anan cheboisie eng kanisa anan cheboisie chebendi chekakiyokto kobit mat kobit kele kauit amu mami chepkondok. Kakole Jehova uibu kebebertab 10 inegei melen akot tuguk tugul kobo Jehova. Kakityemech ako kakikonech asikobit kele tos iyani Jehova koitita. Ko kanetisiet nokere asome koek ane kotoreto kipsengwet kora akimit eng yoto anyoru kayanet nesirto neu nebo bicho tugul chekakekas. Mat anyoru kou Pilato nekikikochi kasarta agenge akobel kasartanyi kabisa iman kokochi tobotyo akobo biik chelen akot ndabar bori ko maine kale Jehova iywei moiywei inendet nebare bori iywei yani nebore sobondot tugul nemenyoru sobondot koigeny. Ko ngotitonon eng ng'oliotab Jehova ketuitosi eng kipsengwet ameche keit yoto akere Eva tinye meset nekale welcome table kemeche keit tugul yundo. Amen. Kongoi,
Kingonyonchi Jeiso kingonyor kanetkei kit agenge kora eng yotok together with the faith. Ko kingonyonchi Jeiso alamalianyi kokerotin kurgotik. Ko kingomeche kotambuanchigei icheket amu kitinye kaimutik ako kitobotos mising, kitinye nyokoriet, koimegei ak kaimutik chekimi mugulelwekwak. Ko kit agenge netai nekimwochi bichotok anan alamalianyi ko kilechi engotep kalyet eng kokwek. Kit agenge nekitoune eng yotok amu kitokworokendos mising. Ko nito nekeneta kole achek tugul nguno ko kemi kouni. Ak kokwek ngolomi ingengei kityo. Mi kiyo itinye nguno eng kaimutiet neitinye nemekere ile tos aai ne. Mi kito itinye nyokoriet ile eche mutai aai ne. Mite kito neimeche iapproachen ak ile ngu approachendoi ano. Itinye nyokoriet ak itinye fear and doubt. Komwae chito the origin nebo peace ko Jehovah. Meche kokonin kalyet. Kangalal Jeiso akobo kalyet neimuchi kokonech. Wechi Jeiso. Tos itambuan Jeiso, tos inai kakoborchigei kolech oro berutik. Ko tos iro tuguk tugul, tos itinye testimony nebo ikere ile kikwa Jeiso before akomuchi kwaun rani. Kikokon kalyet Jeiso, kinyokome asikobit kokon kalyet. Tos iyan rani ile konin kalyet eng tuguk chekenai amu kalechi engotebi kalyet eng kokwek. Komwawech rani kora Jeiso kole engotebi kalyet eng acheket. Eng tuguk tugul chekitinye rani cheimech chekibwoti kele ngumakimuch kiro mutai. Mamuchi atoboan. Mamuchi ayai testimony awo through. Ko ngalalwech Jeiso akobo kalyet nekonech kole engotebi kalyet eng acheket. Ongetambuan Jeiso asikobit konyo mugulelwekyok akesa kokonech kalyet. Kutunyi asikobit kokonin kalyet eng tuguk tugul cheimegei rani, tuguk chebo mutai. Ko ngokonin kalyet Jehova. Kongoi. Kongoi. Ngoek sobonwekyok cheibortoi yetunenyu. Matin komi umset age tugul. Kou yekibeji lagokab Israel tugetab Jehova, yekingoleji omut eng nganasetab Jericho konyil tisab. Ak yeingobata kokuti sigiriaget akosen eng kimnotet. Moiken lagokab Israel kole ngorok anyon sikoseni amalule. Iribes korok kolul anyon sikeosen kole dada. Yake kutiriaget kityo oshauten ole pass. Kolul man. Kokuna acheke le ara alejini Jehova kongoi uyo. Leji Jehova kongoi amu kaiwalwo sautikyu. Atorori kongekaitoror kolul totet. Kotok sobengung kobarta yetunet. Kitochok eng wikit nenyonei. Yekakenetkei lesonini kesome kora asikobit otuye ak akwetab kanisetab Seventh Adventist nenekitene. Oret age kora imuchi iwe YouTube ak ijil twolyot nemi yo asikobit koityin soko yekakinetisye akonyo kanetisiet nelel. Ngoliot age kora kotoretin ngokeyai nekikuren subscribe eng yo asikobit betut age kitesyin biik chekiyokyin ngoliondoni ak imwochi biik alak tatyo otuye ak akwetab biikab Jehova yekibendi sabato nekibendi. Wikit nekibendi kora kesome asikobit ketachak yeking'olole kanetisienyo nebo 8 neng'olole kasuldaetab maunatoshekab arorutiet nebo keny. Ongesa kamuktainen ya Jehova kilosun ak kemwoe kongoi amu kaitebi kobotech kakokasak tugeng'ung. Kakinde sobonwekyok, mugulelwekyok, meng'otoshekyok taing'ung sikobit irongchi tamirmiriet netilil akotok eng oritinyo kasuldaetab maunateng'ung ak kasuldaet nebo kayanet sikobit keku baorinik chemwoitoi yetunet. Nito somen yo kibesye. Mong'et kalyet koboto ichek chekose tukoni amu somen Jeiso nebo kewinenyo. Amen. Amen. Kongoi konyo sikiberwo.